bi jele gole shiram roro kwondor gwam chiroro kwondor tin kan gar ken teme jele ken kel ga kawai ni so ngade to chiga pa teme wo biga nuore ko ba chiang nuore ba ngai di ala wo community dan teme tuge gwam chana ngai min kwanna mala nung yal ke je e wo teme tene di la na wo mai te gri mu chitu ko community mo ba min ti kon to lo ni ke ni won ba ka kula wo use allow opportunity kariya na ni chitu ore do ye lara ke la teme rol ling liye chana bentene in case wo mi dong bete grambi message me billion ka Australia ka Europe mani United Country ka United States ki Canada tama role chana bentine tero mi chala faneje wo kon chera mi ko do ne non kon ko bu kon bana kula kwai ko ci doran tama tuge baran tama joje wo tane di kwa misunderstand na mo tari mala nyaje mala tane di kwa misunderstand tama cha misunderstood na tin wana wo ko cho kon no ko bana kwai malala na yo Nuer kele dungu chane linga gwa ni ko gwa mi chuwo deri konde ko kwa gar kone ti la ni ne ke char ke chender ko wer a won dor Nuer ituge tin kwa ko angele dia la ko tu dor Nuer tin ko anteme chen medan mila gu yen video ne ke himala yen ka gui te roi mi chelan medan ke dung party ni chune ti muhan yu go gwai ga tin no that was like 4 years ago can I jo gari teme every weekend binanen china yen ke bi mi ramatel tut role me la bi ni tinga den dia ba ga lu ga jen la kon chinere ja simple people binana every weekend bina like a party ni kena ti garment tel ko na ko community dan lemu kador jenen tuge do dina bina ni chukok dong bi ko ni kudaro ka su Chinese ki ka su Somalia ki mu ka yor kudaro to let's say wala ku bi ko every 2 week ki every month bi ko ke bi mi jiri ko te ke bulmba pot ayoto mi chigala ka serving du kie donc chigala don le dor ka Africa de teni me ba longa kan badan mitera mi cha nanga ka party ni ntama dia je han ni ntana ntama wi tatin la gaina ba mi cha ngala nen ba ngala ti o ga lu dor ti wi e wogen changai wo doran te gari mebe ne irar ke won mi chalo wuni Nuer me kero ne kapkel bana ngai wo Nuer kel rie dana me chebeto ko tila community me de ro kula wono ke changnanen e chiram ke liure din mi te chang chiram ke kula liure dan e gen ba kula hai Nuer ko no ko Nuer community ka gwananen en don kurama chuidule chana ro no chana de no wo bana roi kam ni kon raude tamala jeng lo ne ni kona ga lumni ko lese wo yene de kon te ka Australia antama chami chola gan cha ben ka cham ni dia ngaye ne meto ye a wola te ga mi chola mass shooting birano jele mai de mi ko ga gorpin baga ba oper barre re duel gor loro ban
yo machine ma to be community je use allow opportunity ba la ro gara mai ya chi ge jere do mai bana ka ban man me cha lel ka Australia tama Australia one of the service malai te ram chi yo ka so cha la ro ne mai ba ka ban te ram me bita ka mai ka society chang ba kute ko te medical ka Australia chi kuma mite nei dung wan ya ne ba na la ne ka ngadam ka club ba na la ne wini chi kuma je la ro no ba mai ba ka ban ka sha ko te la point me dai sha ne de ka mai no mo yo ga je ko wo mite ka riyo mi shitwo ko mite riyo mi shitwo tangwa ni bia use ko bia future riyo mi de to bia perben ka United States yene de kon te ka US ne ma to ka yene sha biram kel be jen be gati nyin wan ba ko ne lora bang duel wal I mean duel gora ke be la wo be na la won ne di nyin wan ba ka la won na pinga club ka wai ne ko ne tu dien ga metisin ban no mo yo bi kume ngai je politic you a jege lakin the language nan la kwa use by use wo gare real me chitwo we bana use allow opportunity ko wo tell me chicken and me bro de nyoto ever again ala ke jeno tamu mana kon ba community General Peter Gaden me chelar nike years maybe 10 years ago garin wore ma liwo ka bentio wane me ka liwo ne ga panga ko mi jiram pai benenin che play mi jiram pai ben che play rayama agani riya mi che ben la guru no ba use ko General Peter Gaden Hello, Moto. sorry Norga la telephone again Gaden che la ko no more than 10 years ago o kon me liu ko ne dog liu ko ne ni liu ko ne ni akan kon ga no ram kel but then ko li charo aliya liu go kon ne mite min ne kon in sere wo birama je kula wonang la personal thing ba kula wo use ne gagde min te loy de ke ba wo lelu guru wo ba ko kon de kon la nang allow opportunity and tamala quite remind every single day. Jin, mere woga paybook, just simple mere woga paybook. Mere woga we paybook in any dia every single day. Every single day. BNN tell I'm sugar, rest in peace, rest in peace, rest in peace. And I know you every single day. La kwa remind again no more. But ko wo tramo ga tade gwi ram no rode chane janga ju won community da ni ja tumno so mi jiram pai ben antel roy mi din melada roy lada kel karo General Gadet che ko remind me woni Nuer kel galuk dem biel whatever mitigeri du duelu mi me ken cho melo no de la dun community chui la we come be come we community ko la wo mitigeri malaria community rio mori dan kondia ko Nuer ken ba churi du kana rio community chuka madi ko me dan ni ka Nuer community mani wana makatama kaka wani ko te me chakula lat ka kui culture ko ta kon ka mi chale
la two culture mu ci gurum ta ko ala ko clash kan karodi ko wo chana ben ka culture mi sap goro wo kon bane balan ajen bane te kwai mo wana la wana purje rubine chana be te kwai gar agani chen nie ke rio ma chi to ko United States ke nyama pai yedi jene tana yoga disappointed ama ko wo te tana di chakule de nang kere mi opportunity ko wo biran anger ke gaga to loy de be kulu nungra instead wo de kon gwi no ber di de me chato to community dan either de kon na ala opportunity de kon la ro gare wun wore che ching wore chen gare neme bana di let ko wo chera be de mer nyok ever again the community there ben care gar ne jege ko wono wa to do tin chanete tin ku kone ban be pergo wo shi do wutulu ko social media kana wo ka family tera mangaje awo le mute mudi te mudi ngaka na ngaga to tera mangaje ban mi chane ku be ngai ni wo rawdin de kon kale as a society she make a call remind ge ga de uni nuora kel kola wo mete mi kirke na mi kito me de kona lar nuora de shum ne ko wo de king nuora na gare lana kel bum ko wo mi kirke na me kera de mir nyo ever again kana me gwaye gen nan de kon focusing wal kwana community dan kwana calm down wal kwana community dan kwana comfort wal kwana gata nyintene kona cha ban pinyala reni kwana kello de kon charba wo neme bana di nang ala opportunity ko wo bana roy kam ni kon atel mi nyoro do mi cherke ne mi de ro do mi nyo awo de wunuore de chumni ko de chek de renne gan chebro ay long kware ma ni kon kroye da ne chala daga de wuni agani yen chana ben wini di kokien kwana balan kwana ka balan ala culturean kana culture chana ben wini ke mu yo nang ni nyin ka wai long bi nyin kon bi ge kam wi goro bi nyin kon nang long ka ta ko rol ka wai no ba ngode bi nyin kon bi ge ai gan bi ro da be chong no kware ma ni kon agani wuni chabala ro te me de ro nyo to we ni won me de ko no use allow opportunity chimela lar ke l'english ndeme mi chi auto ke mass shooting ko you la to every day ba ne ni ngwan ba go permina ke bang dul goro ke gwala ke club ramete wude ke mi tetin lakin la kana lar wo ne me ba ne use wo mai ba ka dil ben agi you no chime chala ka Australia mano kon ba ko community dan mi te ke mi chi to chime chi do to cha bla lar wo de ro nyo to again no but de kon charba wo gari mi chi community dan mi che chum ne ke ti cherke tiri amude kon le la society ko mu wa to ka Australia ko kon dia la fek mu wa to ka Europe ko kon dia la fek me che to ka US kon dia la fek but de kono kulo gurdi wo mi cherke ne me chero de mer nyokka to ko community da ngani kon chere bumbu de mo la rama chiri jimba mu wi ran mi chewo pur do mo de den mu wi wonen yen ne de kono la ji pe yeshu for example take mu ba remind ye ma chalaro ite ke nyeri chi go chi ne de ben gele mu ni chi ne de ben cha mai nung cha mu nung cha